أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فإن شاء الله تعالى bayi nama kebaci barakallahu fikum. Asiti berarti kamu kenya kanabi. Asiti umman ya sunnah wal jamaah wal ruki tanif. Bayi nama kebaci jazakumullah khairan wa ahsan ilaikum. Fa insyaallah taala autu madunati lalini katetaruma asiti ini bersanya tu barakallah. Insyaallah taala wa micha Saya kena saya nanti, orang bertanya kena saya nanti bajiat, orang saya nanti wajib bajiat, kena semua. Semoga barakallahu fiikum. Mestinya dulu jazakumullah khairan. Wa mitcha dini orang pakai ilmu itu beratamu lagi kata ini sudah, lagi saya ini sudah fi dan liu jazakumullah khairan wa ahsan ilaikum dengan jannah warahmah. Jaga aturan di saya unai serti mau makan ki Abdul Razaki Khalifah jerama. Akasu bertani darasa saya kena saya haji Muhammad Turre. Akasu masih kayaknya Syekh Mukhtar Wanji akasu maturre masya Allah kana biyu makan turre jo biyu mana turre biyu makan tikudden ne fagus turre jo sagal tami Syekh rakane sagal tami lama sagal tami shani angka sagal tami jaha biyu kana kasi turre tindan wali wallalu okan kallanne okan furdanne wali kabanne male aka kan masya Allah kan ega bi dinillah azza wa jalla sagal tanu kinami wa ilmiti katetar mawai ilmiti walinu ganam ega ya jamaah wanya siti waliti rukideki wanya tu hinji magartane chuda barnuta dura sita gartane ilmi dajinne wai to dah timarta turre akasuma gartane wai dini dijita dia sanda bakun agartane chuda awwala magala to hidam de kam agartane chuda asiti barta turre kenani ajiti ojina siti ulti barta turre kamu jali ojine dua gas kisah kertanya juga. Karena apa Rabbina situ ditiru kabe alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ini minal kisah juga. Wani yaru ilmu nama sila kertanya juga yaru kana aga yorganu ilmu kagenya dibne abenya dibne wa huda dibne kertanya yaru turlevi wa ilmu itu atau pun beranjur. Karena juga aku mau disana foto aman, aku mau Rabbina sudah amar, aku mau Rasul Rabbi alaihi salatu wassalam sudah amaran. Aku mau sahabatnya kertanya cuma mudaman. Aku semua salafus salih hudinu mudamani wa ilmi bekama ada anus kan masih damna. Darasoni sila kami bertam bertaniu. Patibula Kenya bi nagadi Kenya bi aku semua bertania cuna. Mutas kita jiru hum ilmi tu orang walida. Karena kita adalah bersila Allah azza wa jalla fi ayatil karim. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat. Wallahu yatakallam wallahu يعلم متقلبكم ومثواكم. برد وجد يا ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أول وهمرا. كان الإمام البغوي رحمه الله تعالى العلم قسمان. علم بكلمة قدما علم بكلمة قدما هذا علم تكو علم الأصول وعلم الفروع. علم تكو علم بوندي براتو سارا نم تكو علم فنيتورا علم لما فادا علم فروع جرما علم الأصول وهو معرفة العبد ربه بالوحدانية وبصفاته ووحدانيته. كان برتي صفة ربي برتي تكتم ربي برتي أكثر ما قرتني يجور الالي أكثر رسول كوني ربي لا قرتني يجور ترجمن وتصديق الرسول والرسول كتب جسور أيضا. وأما علم الفروع علم بدم يجرن أمه إنكم بكلمة لا ما جرن إني تكون واجبا كفاية دافي wajib aini ya dama gartani fardul kifayah da fi fardul aini ya dama inni kana kuni namni gari ini sionu ra barate gartani ya juda garin fatwa dan fajada mudan da ya juda wa amma ilmu usul fa innahu la budda li ahadin an ta'allumahu namni tokko baratu tarra fi kunjuru ilmi tauhida dikkama gartani ya juda kabiriti wanga fatamu dijanna jecha gartani ya juda baratu kam na ju kana fi ga rasul rabbi alaihi salatu wassalam hadis be kama ke satikan wodi sanya juda fakkeenya fi hadis asmaa binti bakri abi bakri keessatti kan odeeffame namni tokko jannaa qabrii keessa seene
ونني جوا بوغرتني جرا وابراتي متي أكثر رسول ربي عليه الصلاة والسلام علمي أن نترفن أكثر كما ربي عليه الصلاة والسلام بكم سان نترفن جاءنا بالبينات والهدى جاءنا بالبينات والهدى فأجمنا وسمعنا أكثر تدقيني إتبولي رسول ربي إتبولي جنة جرا كرتني كبري كذا تبغى غافة مويا جرا المنعم عليه أبان ربي نعمة أولي أو المؤمن مؤمن يجورا إن ربي نعمة أولي كنا غافة يجورا كنا دي بكن يجور جاءنا بالبينات رسول ربي عليه الصلاة والسلام بكم واضحات نتروبه والهدى كجلنا نتروبه فأجابنا رسول ربي لقيني واتبعناه جلدي من رجل يجور غافة كن أين نجنا من غافة معبر نبي محمد مالك بيت جنان نبي محمد جتنا كنا جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه رسول ربي جل جلاله رجع علمي لكنا قردني هم أزت علمي كنا برام نطية جدا كبري كذا تزدي بتون درني سبحانه وتعالى وأما المعذب وإن يعذب مثل ما جنان نبي محمد مالك بيت جنان نودي وابرات تقطنا جنة سمعت شيئا يقولونه إذا بيجي جرنا gaya tu majennan agar tani ya cuda biji إذا بيجي جرنا gaya ani agar tani jadi waktu kau beratin beku jadi cuda Yesus Subhanahu Wa Taala ini kau makan agar tani cuda namanya jennan jen ini namanya agar tani karan bicara tuntain wan karam beku kamna wan jadi maru beku kamna wan agar tani cuda fasar mutafsir beku kamna namni tafsir la ilaha illallah bi hundinu jadi ajar agar tani cuda la ilaha illallah kana diri sinjara du bertoni sinjara yo berbadi aman timbiras la ilaha illallah jadi لكن هم ما لا إله إلا الله كنا بيك نتي هم تفسير سارا كرتني يجورا بي نتي لا إله إلا الله كنا كي كاسا بري رنجر مو يجورا لا كنا فو كرتني يجورا محمد عبد الوهابي وقاد بتو نمني يجورا وان أبا جاليني بري لا إله إلا الله دي دي كباه الله جل ربي نساجي بوجري كرتني أبي ساجي بما ربي ساجي سوجري مالك جنان أباني جاليدا وإنني لا إله إلا الله جدي لا إله جتونغ برمان إنجيرو جتونغ برمان تقول إنجيرو إلا الله ربي مالي جتوبيكا يو أكنا جدي كاي لك إذا نما كبري إذا أكرتني بيجوا برتي نما كجباتا نما تكو كرتني نما كجبانا نما واتكو هاسي كي أمس كبر كربي لا هاسي تا تنكينيا مو لا إله إلا الله جدي كاي برمان إنجيرو جتونغ نتين بيكو إلا الله ربي مالي جتوبيكا أفان مانجري مالي karena jadi kayak gara berarti nak kerteni sudah wabra kabaru tu jadi namanya kan bi idznillah azza wa jalla umanya dah itu gesan ega awani nu sini damu rabbi ni wani ni itu litru kabevi fayata ni ti awalat alhamdulillah rabbil alamin fa yumarati limatani maqbulun ya rasul rabbi alaihi salatu wassalam la ya'lamu kathirun minan nas namni dunin be kerteni sudah isi pun iman make timbe kamni asiyat wal faraq yaro kabacun Faya kabacun ni marabit. Egan tanah mau kerteni cura nagenya kabacun. Wani kerteni cura sakar ragane asli sumber kemudian denye. Wani mau kerteni cura zaman kiraci karau dan denye. Karang kun naga tahu, biji naga tahu, kota bulan naga tahu, nagari naga tahu. Nagenya juga nanti mi alhamdulillah rabbil alamin jaramit. Orang nagenya ni rufe dia pun jam berada betar bukan lagi kerteni cura rabbi ni matatin dini tatin dunia tatin rabbi beranu arabat. Ega wani jadi ube ini kerteni cura subhanahu wa taala. Jamani ada situ letik kaum tangkuni wanita fahamu kaum danu. Obole yang terus kita tu jini karan turidan Allah subhanahu wa taala. Mungkin wala sunnati wal jamaatan itu mah. Toida pagartani kabsa bid'ati kabsa gartani itu. Dia kana kita tu gakaran gartani woga cari tidak wagun. Woga gartani itu dah garaji gibi tidak wagun atur rega fakang tu dah wagunu. Tapi nunjere tu ko gartani. Tapi dawan moga nunjere wallahi. Denana gartani dawan nam jamawan nam nuti majen. Anu tiga kertani azab baca wai, azab babulgu wai, azab bagiddi wai ini timu bimi di jande. Wallahi itu itu masa kertani sudah rasul Rabbi mantan imu ramale makan matu bacu dah bimi tene gawat. Acuma kali cina anta manani sebi jande. Acuma timu bilang kali cina nanti ko bari madira. Amal dia kertani sudah warung jamaah salate warung kertani sudah tauhid kan awet ini jelataran taran alhamdulillah rabbil alamin. Kabzoda, gana mu mangkab zoda ki jamur riwayat itu kan male ku ya ke sam te kertani. Ini ada sini tiruf nakuni adisimit. Godinya makanya tu nuame. Kenadibnya cunja cuda gava ati wajinim bane. Arar gereng najen wajuda. Nada kan ati wajinin hidamne nama di hidamila matane hidamne tu wajinin. Saya kata aja Muhammad tu baru bahasa ni aja. Wasitan. Dinin wanat kati mit ya cu.
Berarti akan di sini jadi kuni ada berkuda jaga itu subhanallah. Berkume dan dulu itu. Sini gale. Biji undi nu beka gartani itu. Wah ati si woi sirti muda bimi di tohi rum tikuni tohi ni to kitina gagge pemuda. Sunnah yote sunnah Rasul Rabbi alaihi salatu wasallam gagge pemuda sunnah birang kabamu gartani itu. Syarti ni badan namura takabbala munjada ulamain. Al-ikhlasu wal mutaba'ah. Tokkicha rabbii qulqulleessine eegantana rasuulli sagartanii kuwanni agartanii jala deemamu rasuula qofa ta'uu qaba jenne nama hedduu jalan deemu muriidiin kan keenya muriidii biraan qabnu leenya muriidiin kan keenya kan nu beenu galgalaaf ganama rabbummaa fedhuudha agartanii kamaa qaala imaamu Shaafi'i rahimahullahu ta'ala baarakallahu fiikum rasumeessaa qaba rahabak akkasitti jechuudha maasha Allah imaamu Shaafi'i rahimahullahu ta'ala akka kitaaba lum'atul i'tiqaadiin keessatti dubbatame jechuudha amantu billaahi wa ala muraadillaahi rabbitti amaneera muraada rabbitti amaneera jedha amantu billaahi wa ala muraadi rasuulillaahi akkasuma agartanii jechuudha rabbitti amanee amantu birasuulillaahi wa ala muraadi rasuulillaahi akkuma rasuulatti amanee fedhii rasuulaattis amaneera jechuudha wanni nutti amannee deemuu qabnu fedhiin kan keenya fedhii rabbi jala deemuu qaba gamanee fedhii namaa jala gartanii nama tokko feenee sheeka tokko feenee gartanii jechuudha karaa sheekni keenya jedhe malee karaa gartanii jechuudha laalii aalimni kan keenya jedhe malee karaa abalu jedhe miti gartanii karaa nu barbaannu karaa rabbiin kan keenya fedhe malee fedhii rabbii irra malee hin deemnuudha akkasuma gartanii fedhii rasuula rabbii irra malee hin deemnuudha alayhi salaatu wassalaam kana ta'uu qaba wanni nu adda isinii dhaamnu ilmiin kun agartanii barachuu qabdan jechuudha agartanii ulamaa hin danina qofan laalina darasaan danina qofan laalina zabana nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam يوم من الأيام أبر درداء نمن جرم نقابو ديزنو رسول ربي وتما ديمنو جرن عليه الصلاة والسلام قال تكتو جنين جرو جرن كما ربي عليه الصلاة والسلام كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فرفع سمعه فرفع بصره إلى السماء إجا ساني قال سماء ترفضني كما ربي عليه الصلاة والسلام فقال هذا آوان يرتفع فيه العلم زمن نقولي أو يختلط فيه العلم يرون أما كيف يجرقوني يرو علمي فوق أمارو إلى كما ربي عليه الصلاة والسلام يرو علمي نبمارو إلى كما ربي عليه الصلاة والسلام كان في جنة قال سبحانه وتعالى ما نجد صحابان تكو ما لي كما ربي عليه الصلاة والسلام أتو علم أتو قرآن كرانو ونحن نقرأ القرآن ونقرأ أبناءنا ويقرئ أبناؤنا أبناءهم ilmaan kan keenya ilmaan isaanii karaa isanii quraana karaa irraa kitaaba rabbii karaa irraa akkamitti agartanii jallinni irratti argama jennaan ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam أظنك أن الجمال ربي عليه الصلاة والسلام إني أعدك يا زياد جلنين زياد نمني جلن مغافيك نكاتينا يا زيادي أفقها رجل من المدينة يعني جولي الرجال جولي مدينة سيسيا جلن الجمال ربي عليه الصلاة والسلام الربيكا جولي مدينة سيسيا كم تكنا جتايرنين توراة قراءة إنجيل قراءة الكتابين وفي ذاني جلتني جلن وتم القرآن يقول دركم كي يجرو وتم علماء من يدهم بجتواهي كبري بإذن الله عز وجل لك سيئنك كي علماء كي نقول جلني باينا من الله سبحانه وتعالى بكتون يو إن شاء الله تعالى إذا إذن دينو يو ونزين آمنه وان ربي حتى ولكنو كبير كان أغرتني جدا علمي رتي ولسي كبام نمالي ونبراهي جرو أغرتني جو ديني رتي ولسي كبام yeroo ilmi fuudhamu keessa jira agartanii namni ilmi nama keessaa fuudhameedhaan ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam waan inni ittiin fuudhamu ulamaan dhabamuudha jedhan gaafa ulamaan dhabame agartanii jechuudha gaafa ulamaan biyya keessaa dhabame namuma wallaalaa tokkotu namuma nasbaaf giddaanuma qofa qaree tokkotu oluma ka'ee biyya irratti agartanii hukumii akkamaa gaafa sana agartanii jechuudha laalii ofiifis jallatee biyyas jallisee namni agartanii jechuudha laalii wasaa godhatee namni sheka godhatee akkasitti biyyas jallatee akkasitti dhumaa jira haadara ulamaan keenya bira jiru utuu ulamaan alimni keenya nu keessa jiru وايد زقافتا جبادا قرتني يجري ولا لما نكوبا رسول ربي عليه الصلاة والسلام السؤال شفاؤه علمين مو قرتني دواسات إذا نرجم ربي عليه الصلاة والسلام قافين قافته ملي برمون دندامو فجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا عبد الرزاق وأصابه خيرا والرائد فإذا مربي نها تايسون جزاك الله ربي لسانها كفلوا كانت أنسودان يدودان قرآن ودفني قرأ دعوة شيخاتي تركان فن يا رب فني كان قرآن نفقرأ صلاح الدين جباد غير كانت أصليات